Messi ulat dehok bandon dek statue hak stadium kebat thamai bat ngan penkrek ya ke desain dak baya keren bat bahiyeng jong Messi. Kum tala daken menjur ngan sedang ban sinano ya ke statue jong Messi. Kini gede jingkren jong presiden ke klub Barcelona Joan Laporta. Kat kum kubur laong bau presiden jong ke klub Barcelona Joan Laporta laong pada klub Barcelona kelakwa pansina dek statue jong Messi hak stadium kebat thamai. Kum kejing burom yaune player baken sai tam jong ke klub mensua. Bat kat kum Laporta bakane kelaban urlong baladaki bahayeng jong Messi kin menjur bat hangta kin saperkhat dek desain. Kum no ban penjang ya ke statue jong Messi hakamno stadium jong ke Barcelona. Messi haka klub Barcelona obalayo hadu endrus pa anyu po arkol nag news pa anyu prasen mi madan obalayo ru harengkat aspa arup kendai ligi asis harengkat ki trofi ke Champions League bad bun ki wepat ki trofi ki balayo kur haka klub Barcelona bat haka karir ki jong Messi ru bun ki trofi ki dehi haka klub Barcelona kum talada kane ke jing temukan urlong sisa hakamno NCI saya ke statue jong Messi. Lionel Messi udang la panelek kai bahan dalam tak ke Argentina haduk kini kisngi bat ke jingmi madan ke bak haduk jong Messi nang tak ke Argentina. Kadairu hak jing dekai perlok persyai ke Angola ne kemit hak ba Messi ulayo sikol bat ke ke asis. Kumta ke jing kermen menta kadai ba Messi usayo ban mi madan sah ke World Cup arajar punriu. Kaban sadairu ka World Cup kabak kadu na kamtajung Messi. Tongin say apej higi kubor ki pandangwan nang ne syakmat kubleshibun.